Так, есть English. We need, yes, to translate English. Okay, come closer. So we will be together here. And I think your voice, it must be the clear one. Okay. So hi, my name is Elena Boyka. Hola, mi nombre es Elena Boyka. And I want to introduce today our speaker. This is Attila Guidofalvi. Y el día de hoy os quiero introducir a un hablador, su nombre es Attila Guidofalvi. This is the great businessman. Él es el hombre más grande en este business. This person, my teacher, who taught me how to earn more than 10,000 euros per month. Él es mi profesor que me ha enseñado cómo ganar dinero, más de 10.000 euros por mes. And on his seminar were coming 40,000 people just to be taught by him. Y en este seminario han venido muchas personas solo para aprender de él. And he created this system how in online shop to earn money. Y él creó este sistema que cómo podemos ganar dinero en una tienda online. And today he will open all secrets, and he is the example how to earn here millions of euros. Y el día de hoy va a mostrar todos los secretos de cómo podemos ganar un montón de dinero. And Attila Guidofalvi, today Thank you very much. we have guests online mostly. Okay. Na, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Os adoro a todos con mucho amor y aprecio. Nem kell megijedni a ma estétől, egy egyszerű üzletről lesz szó. No hay que asustarse la noche de hoy, solo vamos a hablar sobre un negocio sencillo. Ha önnek olyan az élete, hogy nincs vele teljesen megelégedve, de lehetősége nincs megváltoztatni, na erre jó a ma este. Si usted tiene una vida que no está conforme con ella, pero quiere hacerla cambiar, pues para eso está esta noche de hoy. Nézzük meg, mik a lehetőségek a világban. Vamos a ver cuáles son las posibilidades en el mundo. Az emberek 90%-a alkalmazottként dolgozik. El 90% de la población trabaja como empleados. Oké. Vannak, akik tudnak a szakmájuk miatt több munkahelyen is dolgozni. Hay personas que, dado a su profesión, pueden tener varios trabajos. Mint például az én kedves Viktória barátnőm, aki engem is fordít, és másoknak is dolgozik, Por mint ejemplo, tolmács. mi amiga Victoria, que es traductora tanto mío como de otras personas. Tehát több állást tud betölteni, hogy több pénzt keressen. Entonces puede tener varios trabajos para tener más dinero. És lehet vállalkozni. Y también podemos tener un negocio Vállalkozáshoz propio. tőke kell, Para tener un negocio nos hace a falta capital. vállalkozások rizikósak, Los negocios tienen riesgos. és hogy mondjam, ¿Y cómo podría expresarme? nincs garancia arra, No tenemos garantía para hogy ez összejön vagy sem. que esto nos sale o no. Na, egyetlen egy vállalkozási forma van, ami olyan embereknek is tud szólni, akiknek nincs pénzük befektetni. Únicamente solo existe un tipo de negocio que también es para personas que no pueden poner capital de Nekem se inversión. volt pénzem, Yo tampoco tenía dinero. én se tudtam volna belekezdeni semmiben se, Yo tampoco podría haber empezado con nada. és ez pedig a network marketing. Y este es el network marketing. A hálózati kereskedelem egy félreértett üzleti modell, El negocio de red lo ha malinterpretado muchas veces. Én amikor elkezdtem a multilevel karrieremet, akkor egy bérelt házban laktam, ami 50 négyzetméter volt. Yo cuando empecé mi trayectoria en multilevel, yo estaba alquilando una casa de 40 metros Ez cuadrados. a Suzuki volt az én autóm, a Renault Clio meg a feleségem. Eso sí que era mi coche y el Renault el de mi mujer. Ott ültem, ahol ön, Y yo estaba sentada en el mismo sitio que usted és megváltozott az életünk. y me cambió la vida. Most ebben a házban lakok, Alicantéba, Actualmente vivo en esta casa en Alicante, 1300 négyzetméter, 5000 a telek. 1300 metros cuadrados, 500 de parcela. És ki van fizetve, és nem bérlem. Está pagado y no lo estoy alquilando, no soy Oké, inquilino. szédüsi. Egy kicsit megváltozott az autóparkom is, Un poquito ha cambiado mi aparcamiento de coches, de kell frissíteni, mert múlt héten vettem egy új autót. pero tendríamos que refrescarlo un poco porque la semana pasada también Ok, adquirí un coche gracias. nuevo. Tehát ezzel a diával azt akartam bizonyítani, hogy érdemes rám hallgatni, mert azt tudom megtanítani, hogy én hogyan lettem gazdag. Entonces, con esta diapositiva solo te quería demostrar
que yo te puedo enseñar esto para hacerte rico como yo. Mi is az a hálózati kereskedelem? ¿Qué es exactamente el networking? A hálózati kereskedelem a tagok gyakorlatilag mindenki egy ellátó cégtől nagykeráron vásárol, Dentro del negocio de red, los socios compran al por mayor de una empresa és mi nem a terméket propagáljuk, hanem azt, hogy hogyan lehet nagykereskedelmi áron hozzájutni a y termékhez. nosotros no hacemos promoción del producto, sino enseñamos cómo podemos adquirirlo al por mayor. Ha ön holnap kipróbálja a terméket, Si usted el día de mañana prueba el producto, akkor ugyanannyiért fogja tudni megvenni később a terméket, mint amennyiért én veszem, tehát senki nem fog önnön pénzt keresni. más adelante va a poder comprar el producto por lo mismo que yo, es decir, nadie va a crear beneficios de ello. De nem eladni akarunk önnek. ne Pero no így queremos legyen. venderle nada, no se asuste. Fogyasztói társadalomban élünk, Vivimos en una sociedad de consumo, ő is keres pénzt, én is keresek pénzt. ella gana dinero, yo también gano dinero. És ebből a pénzből egy részét, ha tetszik, hanem magunkra kell költeni. Y de este dinero una parte, aunque nos guste o no, tenemos que gastarlo en nosotros mismos. Higiéniára költeni kell, En szépségápolásra költeni kell. En belleza, Így van? ¿es así? Meg a kajára. Y en la comida también. Na kaja az nincs. Comida no hay. De minden olyan termék, amire a legtöbbet költenek emberek, az Pero, van. pero tenemos todos los productos para lo que gastan la mayoría Nézzük, de mire las költenek personas. emberek a legtöbbet. Vamos a mirar para qué gastan la mayoría de las personas. Higiénia, testápolás, szépségápolás összesen 640 milliárd Cuidado euró. corporal, higiene, belleza y salud, más o menos 640 milliárd euró. 56.000 millones de euros. Oké. Kérdés, ki nem mosdott ma? Pregunta, ¿quién nos ha duchado el día de hoy? Második kérdés, érdekes-e önnek az egészsége? Segunda pregunta, ¿su salud es algo importante para usted? Ha nem költ az egészségére, Si no akkor, gasta en su salud propia, akkor rosszul érje az életeit. entonces va a vivir una vida muy mala. Ma már nem lehet egészségesen élni táplálkozás kiegészítők nélkül. Hoy no podemos vivir de manera saludable sin algo extra. 177 milliárdot költenek emberek táplálkozás kiegészítőkre, vitaminokra. Las personas se gastan 177.000 millones de euros para suplementos alimenticios. A hálózati kereskedelem alapja, a Dentro hálózati del negocio kereskedelem del marketing, del negocio en red, la base es az ön életében vannak termékek, amiket rendszeresen meg kell venni. en su día y en su vida hay productos que tiene que comprar de manera continua. Az üzletünk alapja az, hogy önnek le kell cserélni a termékeket. La base de nuestro negocio es que usted tiene que cambiar estos productos. Ha lecserélte a termékeket, Si ha cambiado estos de productos, nyilván először ki kell próbálni. pero obviamente primero tenemos que probarlos. Ha kipróbálta a terméket, csak akkor tudunk együttműködni üzletileg. Obviamente solo podemos estar compaginados como negocio De a, si ha probado termé- los productos. de a primero. terméket rizikómentesen tudja kipróbálni, mert ha nem tetszik a termék, 100%-os pénzvisszafizetési garancia Los van. productos los puede probar sin riesgo, ya que si no le gusta le podemos devolver 100% de su precio. Én ajánlok önnek egy termékcsaládot, aminek az alapja aloe vera. Yo te voy a aconsejar una familia de productos que la base es de aloe Az vera. aloe vera a legkülönlegesebb gyógynövény, 246 hatóanyag van az emberi szervezet El számára. aloe vera es uno de las plantas medicinales más particulares porque tiene 240. 240 nutrientes. Ha csak a terméket elkezdi használni, már hozzájárultam ahhoz, hogy önnek egészségesebb élete Solo legyen. si empieza a utilizar el producto el día de hoy, ya ha puesto un extra para tener una vida más saludable. Ugyanis ez a cég 47 éve Dado que esta fókuszál empresa arra, hogy az emberek hogyan tudnak egészségesebben élni, és hogyan tudnak higiénikusabban élni. Dado que esta empresa ya lleva más de 47 años poniendo el foco en cómo podemos ser más saludables y tener más higiene, mayor higiene. A cég 1978-tól 47 éve működik abban a formában, ahogy én megmutatom. La empresa funciona desde 1978 en la misma forma de la que te voy a mostrar a ti, De 1920 óta, több mint 100 éve a legnagyobb aloe termelő a világon. pero desde 1920, hace más de 100 años, es la productora más grande de todo el mundo de aloe vera. Az összes cég, aki aloe verával foglalkozik, 99%-ban
a mi cégünktől veszi az alapanyagot, az aloe verát, mert az aloe termesztés 98%-a a Foreveré. El 99% de las empresas que hacen negocio con el aloe vera lo compran de nuestra empresa, dado que el 98% de la producción de la aloe vera es de esta empresa, de nuestra empresa del Forever. 160 országban működik, Funciona en 160 países és minden certifikációval rendelkezik, ami ahhoz kell, hogy 160 országban engedélyezve legyen a y termék. tiene todos los certificados para poder llevar el producto en 160 países. Nézzük a termékskálát. Vamos a ver la escala. Minden, ami a fürdőszobába kell, Todo lo que nos hace falta en el cuarto de minden, baño, ami a szépségápoláshoz, testápoláshoz kell. todo lo que nos hace falta para el cuidado del cuerpo y también para belleza. Egy nagyon komplex vitamin és táplálkozás kiegészítő rendszerünk van. También suplementos alimenticios y vitaminas en una extensa gama. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, ha önt érdekli az egészsége, és oda figyel a higiéniájára, és ezzel még pénzt is akar keresni, akkor jó helyen van. Prácticamente solo te tengo que decir, si a ti te gusta tu salud, tu higiene y quieres ganar dinero, estás en el sitio adecuado. Csak akkor beszélhetünk üzleti lehetőségről, ha önnek tetszeni fog a próba után a termék. Solo podemos hablar de una oportunidad de negocio si a usted le gusta el producto después de haberlo probado. Mi kipróbáltunk a feleségemmel néhány terméket, Con mi mujer hemos probado algunos productos, jó volt az ára, jó volt a minősége, el precio estaba bien, la calidad estaba bien, és gyakorlatilag 17 éve ezt használjuk y rendszeresen. ya hace 17 años que lo usamos de manera cotidiana. Ha tetszik a termék, van mögötte egy üzleti lehetőség, Si te gusta el producto, de trasfondo tiene una oportunidad de negocio. amihez nem kell tőkét befektetni, No nos hace falta invertir en capital, amihez csak olyan emberektől kell tanulni, akik már sikeresek ebbe az üzletbe. donde solo tenemos que aprender de personas que ya tienen éxito en este negocio. Oké. Mindenkinek van egy listája, Todo el mundo tiene una lista. oké? Ez a tőke. Esto es la capital. Leírtuk az összes ismerősünket, Hemos anotado a todos nuestros conocidos, meghívtuk őket. los hemos invitado. Hello, szia! Kedden vagy pénteken érsz rá egy órát, hogy megmutassak neked valamit? Hola, ¿qué tal? ¿Estás libre el martes o el jueves para que te enseñe algo durante una hora? Ja, nem érsz rá? Ebben majd hívlak jövő héten. Ah, bueno, esta semana no te viene bien, pues te llamo la próxima. Se neki nem kerül pénzbe, se nekem. Eso no me cuesta dinero ni a mí. Ha elfogadta a meghívást, Al aceptar la invitación, akkor tartunk neki egy üzleti tájékoztatót. le damos pues una formación sobre el negocio. Ma már az üzletet a koronavírus óta online tartjuk. A partir del coronavirus lo hacemos online, el negocio. Mindenki ül a saját számítógép előtt, Todo el mundo está sentado delante de sus portátiles, senkinek nem kerül pénzbe, no le cuesta dinero a nadie és átadjuk az információt. y damos la información que ya tenemos. És lesz, akinek tetszik, lesz, akinek nem. Y hay personas a las que le va a gustar y otras a las que no. Oké. Nem kell ma dönteni. No tenemos que decidir el día de A hoy. meghívójával, aki meghívta erre a találkozóra, lesz egy hogyan tovább találkozó. Tienes que hablar con la persona invitante, la persona que te ha invitado, y entonces vamos a hablar del cómo, una conversación del cómo vamos a hacer las cosas. Ezelőtt a tájékoztató előtt volt orosz nyelvi marketing. Antes de esta formación informativa había uno en ruso Nekem volt egy vendégem Torreviából, y yo tenía un invitado de Torrevieja, meghallgatta a marketinget, ha escuchado el marketing és megbeszéltük azt, hogy holnap beszélünk privátba, csak ketten, és felteszi az összes kérdést, vagy aggáját ezzel a... Tehát magyarul holnap beszélünk az üzlettel kapcsolatban. Ma csak tájékoztatva lett. y hemos quedado que el día de mañana vamos a hablar en privado, me va a hacer todas las preguntas y las cuestiones que tiene, es decir, que mañana hablamos todo, hoy solo le hemos dado una información. 3 lehetséges dolog lehet. Hay 3 cosas posibles, Semmi nem érdekli, no le interesa nada de nada, csak a termék, solo el producto, vagy olyan, mint én, aki pénzt is akar o keresni. es como yo que también quiere ganar dinero. És akkor elindítás. Y entonces la construcción, el inicio. Ha ön el akar majd indulni, Si usted akkor quiere a hogyan comenzar, tovább találkozónk val egybekötve lesz egy elindítás találkozó, elmondjuk, hogy az első 2 hétben körülbelül mit kell csinálni. después del cómo, le vamos a explicar en las primeras 2 semanas qué tiene que hacer para seguir. Fontos az, hogy megtanulható ez az üzlet. Es muy importante que este negocio es aprendible. Első lépésben azt kell csinálni, ami önnel történt addig, amíg itt nem ült, vagy a
komputer előtt. En el primer paso hay que hacer lo que ha pasado con usted antes de llegar aquí o antes de sentarse delante del ordenador. Azt kell másolni, Hay que copiar amit az az ember csinált, lo que aki hace la nem megszívta. persona que está aquí. Ez az első lépés. Ese es el primer paso. Oké. Van egy zárt rendszerünk, a 160 országban egy pontértékrendszer. Tenemos un sistema cerrado en los 160 países que es en valor de puntos. Ezt kartonkreditnek hívjuk. Esto lo llamamos crédito de cartón. Egy sistema karton cerrado. 220 euró nettó. Un cartón vale 220 euros netos. Na most limpios. azért nettóról beszélek, mert 160 országban mindenütt más az áfa. Estoy hablando de netos limpios porque en los 160 países el IVA es diferente. Tehát Magyarországon sokkal drágább a termék, mint Spanyolországban, mert az áfa nem 21%, hanem 27%. En Hungría el producto es mucho más, vale mucho más, dado que en Hungría es el 27% IVA y aquí es 21 solo. Tehát ez úgy működik, hogy minden terméknek van pontértéke, Esto funciona de tal manera que cada producto tiene un valor de puntos és van egy pontérték táblázat, ami alapján ki lesz fizetve a felépített hálózat a y forgalmából. tenemos un listado según los puntos de los cuales vamos a pagar el dinero que ha reunido según los puntos. Victoria máshol veszi még egyelőre meg a fogkrémét. Victoria de momento compra lo que es la pasta dentífrica de otro sitio. A dezodorját, a szappanját. El desodorante y el jabón. Elmondom, mit csinál. Voy a explicarte qué hace. Elmegy a boltba, Se va a la tienda, beteszi a kosárba, lo mete en el carro, kifizeti, paga, hazamegy és se va a su használja. casa y lo utiliza. Na itt nem ez van. Aquí no funciona de tal Megrendeli manera. online, Lo encarga de manera online, ki se kell mozdulni, no tiene que salir de su megkapja a casa, terméket, le traen el producto, de a forgalma nyilván van tartva, és hogyha 2 ponton fölül van, 25 pontig 5%-ot, és így tovább kap százalékokat. pero obviamente del volumen que genera, hasta 2 puntos le dan de 5%, 25, 8 y así subiendo cada vez más escalonado. A meghívóját kérdezze, nem akarok ezzel időt tölteni. Hay que preguntarle a la persona que la ha invitado, no quiero perder el tiempo con esto. Na, itt a pontértéktáblázat. Aquí está el listado de puntos. Oké. Megvan hány pontnál, hány százalék jár. Aquí sale según los puntos cuánto porcentaje nos van a dar. A forgalom nagykeráron működik, ugye mindenki tag, és mindenki nagykeráron vásárol. El volumen funciona del por mayor, ya que todo el mundo es socio y compra por mayor. De az önbónusz kifizetése a forgalma 143%-ából lesz. Pero su bonificación se pagará según el 143% desde el volumen. Nekem van 10 millió euró forgalmam havonta, Yo tengo un volumen de 10 millones de euros al mes, de 14,3 millióból kapok bónuszt. pero me dan el bono de 14.300.000, Mert felszorozzák 1,43-mal a forgalmat. porque lo multiplican por 143%. Oké? Lássa. Ahhoz, hogy kipróbálja a terméket, be kell regisztrálni, ingyenes a regisztráció. Para que usted pueda probar el producto, solo se tiene que registrar, que es gratuito. Ha nem tetszik a termék, visszakapja a pénzt, senki nem veszített semmit. Si no le gusta el producto, le reembolsa el dinero, nadie ha perdido nada. Ha tetszik a termék, és üzletet akar csinálni, Si le gusta el producto y quiere hacer negocio de ello, meg kell vásárolni 2 pontot. hay que comprar 2 puntos. A Forever nem engedi, hogy úgy építsen valaki üzletet, hogy nem is ismeri a terméket. El Forever no permite que las personas empiecen a hacer el negocio sin conocer el producto. Oké. Megvette az első 2 pontot, ez körülbelül 440 euró. Ha comprado sus 2 primeros puntos, más o menos son 400 euros. Abban a pillanatban 5%-os En lesz. ese instante le dan 5%. Mi a cél, ha már belépett? ¿Cuál es la meta si ya ha entrado a este negocio? Júlia, mi volt a cél? Rögtön ugrani Julia, ¿cuál a era következő szintre. la meta? Pues saltar al siguiente nivel. Oké? Mi kell hozzá? ¿Qué nos hace falta para ello? Belépő. Nos hace falta una entrada, Névlista, meghívás, marketing, una lista, una invitación y un marketing. és lesznek belépők. Y habrán personas entrantes. Csináljunk 25 pontot az első hónapban. Hagamos el primer mes 25 puntos. Ez nagyon egyszerű, ez 12 belépő. Es muy fácil, son 15 nuevas personas. Én az első héten 70 embernek mutattam meg a Yo la marketinget. primera semana se lo mostré a 70 personas. A második héten már 20 front belépőm volt. En la segunda semana ya tenía 20 personas que estaban en la misma línea que yo. Van egyetlen egy bónusz, ami csak egyszer jár az életbe, Hay un único bonus que solo nos dan una vez,
ez pedig a szponzorási bónusz, amikor Este es el bono patrocinador szponzorált valaki. cuando has patrocinado a alguien. Ha Viktória be fog hozzám lépni, Si Victoria entra conmigo, megveszi a 2 pontot, compra sus 2 puntos, 440 euró, 420 euros, abból én megkapok 25%-ot aranyi jogon, és bárki, ön is, por derecho me van a dar 25 puntos, obviamente cualquier persona como usted, de csak egyszer. pero solo una vez. És a 25%-on felül azt a százalékot, amilyen százalékon van, amikor szponzorál ember. Y encima de los 25% también el porcentaje en el que está cuando patrocina a estas personas. Tehát egy kezdő, aki 5%-os még, Es decir, una persona novata que tiene un 5% aún, a 440 eurónak megkapja a 30%-át egyszer. de los 420 euros le van a dar los 30%, pero una única vez. És utána a táblázat szerint. Y después, según el listado, Csináljunk 12 belépőt, hagamos 12 personas entrantes, 12-szer 120 euró, 12 por 125, 1440 eurót kerestünk, 1440 euros hemos ganado, azzal, hogy embereket tájékoztattunk erről a lehetőségről. solo con informar sobre esta oportunidad a la gente. Neki nem kerül többe a termék, mint nekem, A ella no le cuesta más el producto que a mí, csak a cég visszaad egy szponzorási pénzt egyszer. solo que la empresa le da un reembolso de un precio de patrocinador una vez. Megkereste a pénzét, Ha ganado su dinero, az egyszer megszerzett státusz nem vészel, entonces el estatus que ha ganado una única vez no De- se da al pique, de a kvalifikációra, ahhoz, hogy új szinteket tudjon elérni, mindig 2 egymást követő hónapot számolnak. pero para la calificación, para que pasemos de nivel, siempre cuentan 2 meses de una. Most van február, Ahora estamos en febrero, ön belép, usted entra, szponzorál februárban 12 ember. patrocina a 12 personas en febrero, Megkereste az 1400 euróját, ha ganado sus 1400 euros, egy vasába se kerül a munka, no le ha costado nada, internetje van, internet tiene, mobil internet, otthon van tiene internetje, datos móviles számítógépe en van su vagy casa, mobilja, tiene teléfono, tiene un portátil, meghívni nem kerül pénzbe, hiszen a telefonját így is úgy is fizeti, llamar a alguien no te cuesta dinero porque tú vas a pagar igualmente tu cuenta de la factura. te mennyi időt töltöttél ma autóba? ¿Tú cuánto has pasado el día de hoy en el coche? Quanto? No sé, más o menos 10 horas. 10 órás. Viktória 10 órát töltött ma autóba. El día de hoy Victoria ha estado 10 horas en un coche. És fogadjunk, hogy az lenne a kifogása, hogy ő nem kezdi el ezt az üzletet, hogy nincs ideje. Y podríamos decir que por lo que no lo hace es porque dice que no tiempo, es su queja. A 10 óra alatt hány ember tudna meghívni? En 10 horas, ¿a cuántas personas podría haber invitado? Ty nie понимаешь, да? Я спросил, сколько время ты сегодня на машине? Она сказала, потому что она сказала, как она устала, потому что сегодня очень много был, где ты был, Богота, Alcohol, алкоголь и так далее. И так далее. 10 часов она За рулем. рулем. Мгм. И она сказала, может быть, у меня нет времени. Ага. А этот 10 час, сколько звонок нужно сделать? No, oké? Tehát ez alatt a 10 óra alatt hány meghívást tudok volna Vale, csinálni? entonces en estas 10 horas, ¿a cuántas personas podría haber invitado? Tehát ez csak kifogás lenne. Esto solo sería una excusa, Oké. una queja. Mivel 2 hónapot ad kvalifikációnak, Como nos dan 2 meses para la calificación, a 25 pontot marad bázisnak, los 25 puntos obtenidos se nos quedan como base, de mi már 8%-osok vagyunk, el akarjuk érni a 13%-ot, amihez még kell 50, pero ya estamos en 8%, queremos llegar hasta los 13% y nos faltan 50 más. de már van 12 emberünk, Pero ya tenemos 12 personas, mindenki írja a listáját, mindenki meghív, todas esas personas hacen su lista de nombre, van invitando a personas, belép 25 ember, entran 25 personas, mindenki megkapja a pénzét, a todo el mundo se le distribuye su dinero, aki szponzorált, az az egyszeri szponzorálási pénzét is la megkapja, persona que ha patrocinado le dan el dinero de una vez aki csak terméket használ, az megkapja a termékforgalom után a százalékot. y la persona que utiliza el producto después del Ok. volumen del producto pues le da el 25 meg porcentaje. 50, 25 más 50, a következő hónapban már siguiente 13%-ot fogsz kapni. ya vas a subir hasta 13%. Oké? Hopp, eltűnik az előző hónap,
y desaparece el mes anterior, Most az 50 pont maradott bázisnak. entonces la base se queda en 50 puntos. Kell hozzá 70 pont, hogy 120 legyen, Nos hacen falta 70 puntos más para lograr 120, 35 belépő, 35 personas entrantes. másképp nem lehet. De otra manera no funcionaría. Csak belépőkkel lehet Solo haladni. con personas entrantes podemos seguir. Névlista, nuestro camino. meghívás, marketing. Entonces el listado, invitación. Mindenki megkeresi a pénzt, Todo el mundo gana su dinero, senki nem dolgozik a másiknak. nadie trabaja para el otro. Viktória belép. Victoria, por ejemplo, entra. 2 pont után 5%-os. Después de 2 puntos le dan el 5%. Én mennyit keresek az ő forgalmából? ¿Yo cuánto voy a ganar según el volumen de ella? Hát ő keres. 5 gana ella. Mert 5%-os. Porque ella es de 5%. Én vagyok 18%-os. Pero yo ya tengo 18%. A különbsége. Entonces la diferencia. Ha ő 8%-os lesz, ő 8-at, mert neki annyi jár. Si ella llega a 8%, pues 8 será de ella. Én meg a különbséget. Y yo otra vez la diferencia. Amikor én 8%-os voltam, én is csak a 8%-át Cuando yo kaptam. estaba en 8%, Dawaj, yo también Dasha. gané el 8%. 120 pont után nincs mit számolni, Después de los 120 puntos ya no tenemos nada más que contar. ez egy menedzser szint. Esto ya es un nivel de gerente o manager. Onnantól kezdve a mindenkori forgalom 18%-a lesz kifizetve. A partir de ese entonces, todo el volumen que hagamos nos van a pagar el 18%. Oké. Menedzser, gyertek ki. Gyertek. Gerentes, salir, por favor. Csak mutatkozzatok be, mivel Solo para presentaros. только нужно сказать, что ты сделал перед бизнес, и сколько время был до менеджер. Tehát azt mondják el, hogy mivel foglalkoztak az üzletelők, és hogy mennyi időbe telt menedzsernek lenni. Van a explicar qué hacían antes de este negocio y cuánto les ha costado Dale. llegar hasta el nivel de gerente. Oké, 40. Yo estaba como emprendedora y ahora estoy del recreativo para niños, parque de bolas y todo. Y ahora, hace 2 años y medio, soy manager Ok, en de- la compañía. Сколько время был из нуля до менеджера? 2 года с половиной, 2 años y medio. Нет, Нет. из нуля сколько? 4 месяц. На, это был вопрос. На, akkor azt fordítsd le, этот сказал, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. 4 meses. Oké, 4 hónapba került neki a menedzser. Vale, a ella le costó 4 meses para llegar hasta el nivel de gerente. Oké, тебе сколько времени? Я была в бизнесе год, родила ребенка и за 4 месяца закрыла. И Элим, переведи. Al español, no es francés. Oké. Estuvo un año embarazada y después en 4 meses cerró el cargo de gerente. И все. Да, работала в Спасибо, туризме. Даша. Окей. Ты меня не ешь, иди. По-русски он будет по-испански. По-испански. Давай. Микрофон. No, этот женщина, tehát ez a hölgy, ő már egy különleges menedzser, Esta señorita es una manager particular, neki már 9 vonalon van menedzser vonala, ya tiene 9 líneas de línea de gerente, a havi jövedelme átlagosan 15 000 euró, más o menos gana un promedio de 15.000 euros al mes. ну, чуть-чуть больше сейчас. Я видел тебя последние 4 месяца. No, körülbelül 15 000 euró. Más o menos gana 15.000 euros. Mivel foglalkoztál az üzlet előtt? Što ti zarabatival перед бизнес? И сколько время бизнеса и сколько время ты стал менеджером? Я сейчас прям... Язык какой сейчас? По-русски, потому что... На русском, да. Я в бизнесе уже 12 лет. Estoy en el negocio 12 años. До бизнеса доход был около 1000 евро. Hasta que estuve en el negocio, pues más o menos los ingresos eran de 1.000 euros al mes. Я работала маркетологом. Trabajaba como marketóloga. И уже в Forever последние 6 лет я не зарабатываю меньше 10 000 евро в месяц. Y pues con Forever en los últimos 6 años no he cobrado menos de 10.000 euros mensuales. И все. И все? Gracias. И все. Na, tehát azért kértem meg az üzlettársaimat, hogy szóljanak egy pár szót, hogy egy pár példát lássanak, hogy igenis ez működik. Les he dicho a mis socios del negocio para que hablen un poquito, para que os demuestren que esto funciona. Oké. Van ugye egyszeri szponzorálási bónusz, amit akkor fizetnek, amikor éppen szponzorál.
Tenemos un bono de patrocinador que nos pagan cuando patrocinamos en el siguiente Megkapja restaurante. havonta a bónuszokat. Todos los meses les van dando sus bonos. Van még másfajta bónusz is, autóprogram, kérdezze meg a meghívóját. También hay otros bonos como programa de coche, pregúntaselo a la persona que le invitaba. De van jutalomutazás is, kétszer is. Pero hay viajes de recompensa, 2 veces. Mikor vitte el az ön cége önt 5 csillagos egyhetes utazásra, csak azért, mert éppen jól végezte a munkáját. ¿Cuándo le ha llevado de vacaciones su empresa a un hotel de 5 estrellas, a un viaje de 5 estrellas, solo por hacer bien su trabajo? Na itt elviszi. Aquí te llevan. Az egyik jutalomutazás azoknak jár, akik éves szinten forgalmukat csinálnak, a csapatukkal csinálnak 720 pont forgalmat. El viaje de recompensa solo es para las personas que junto con su equipo hacen 720 puntos. Az elmúlt 10 évben ezekben az országokban voltunk. En los últimos 10 años hemos estado en estos países. A következő utazás El siguiente viaje azoknak van, les akik dan a las personas egy évben a csoportforgalmuk 120 pont fölött van, tehát 1500 pontjuk van egy évben a csoportforgalommal. ¿Vale? El siguiente viaje es para las personas que dentro de un año con su grupo tienen más de 120 puntos, es decir, más de 1500 puntos en general con el equipo. Oké. A hölgy, aki itt az előbb volt, La señorita que estuvo aquí hace un momento, neki több mint 3-szor 1500 pontja van, tehát 3-szor kéne utazni, de csak 2-szer utazik. ella tiene triplicado mínimo 1500 puntos, entonces tendría que viajar 3 veces, pero solo viaja 2 veces. Ja сказали, это женщина, кто при последней уже 3 раза больше, чем 1500. Тебе нужно путешествовать 3 раза, но ты получил только 2. Все. No. Oké, nézzük meg. Veamos. Teljesen más 10 országban voltunk, az 1500 pontos utazás. Veamos, hemos estado en otros países diferentes con el viaje de 1500 puntos. Az elmúlt évben, ha csak ezt nézem, az elmúlt 10 évben csak a Foreverrel 20 különböző országban En voltam. los últimos 10 años, solo si miro esta diapositiva, con el Forever he estado en 20 países diferentes. És a hölgy, aki utoljára beszélt, a Jelena Bolykó, hú vele Cancún, Abu Dhabi, Dubai, Bali, Thailand. Bali, Thailand, Con la, Amerika. Америка. Estados Очень много. Mi путешествовали? y con la señora Elena, la que estaba hace un momento aquí, pues hemos estado en Cancún, en Bali, en Dubái, en muchos países. Сейчас mi jegyem. Most az 1500 pont Párizsba lesz, ez... Ahora los 1500 puntos es un viaje a París. Когда это будет, потому что я GLT, я буду... Наш встреча будет, начинает 24 апреля. 29 abril. Voy a viajar. Voy a viajar. 29 áprilistól május 4-ig. El viaje se hará del 29 de abril hasta el 4 de mayo. Mi megyünk Párizsba. 5 de mayo. 5 de mayo. Stop. Hasta 5. Akkor 5-ig. Sí, entonces Sétálunk a Szajnaparton, iremos a París y pasaremos por la playa. elmegyünk a Disneylandbe, Iremos a Disneyland, elmegyünk jó éttermekbe, iremos a buenos restaurantes, és fizetik. nos lo pagan. 5 csillagos szálloda, a repülő, minden. El avión, el hotel de 5 Sőt, estrellas, még todo. költőpénzt is kapunk. Y también nos dan dinero para gastar. Attól függ, hogy mennyi a forgalmad, úgy kapod a Depende költőpénzt. del volumen que tienes, nos dan Ok. el dinero para gastar. Én, amit legjobban szeretek, az az évvégi bónusz. A mí lo que más me gusta es el bono del año. Kapott-e ön valaha a cégétől, a munkahelyén 13. havi fizetést? ¿Alguna vez a usted le ha recompensado la empresa con la tercera paga? Jó. Nézzük az enyémet. Vamos a mirar mi tercera paga. 2008-ba kezdtem. Empecé en 2008. Az első 13. havi fizetésen 12 000 Mi euró. primera paga eran 12.000 euros. Következő, следующий. A következő évben 2010-ben már 143 Al 000. siguiente año, en 2010, me dieron 143.000. És utána mindig több. Y después cada vez más Давай, y más давай. y más. A legnagyobb 13. havi fizetésen 730 000 Mi euró. tercera paga más grande fueron 730.000 euros. Sí, 13. havi fizetés. Oké.
nos paga 13. Mit kell csinálni? ¿Qué hay que hacer? Mondtam. Ya Le os lo kell he cserélni, dicho. amit eddig használt, forever terméket kell használni. Hay que cambiar los productos que utilizaba antes por los productos Használni kell a Forever. Hay terméket, que usar el producto, ismerni kell a hay que terméket, conocer el producto. új belépő el kell magyarázni, hogy mire kell használni, A la nueva persona entrante hay que explicarle cómo se és itt utiliza vagyok para qué. én, mondom Y a aquí estoy marketinget. yo y explico el marketing. Én semmi más nem csinálok, csak marketinget mondok. Y no hago nada más, solo explico el marketing. Marketing, marketing, marketing. Marketing, marketing y el marketing. Más halálra dolgozza magát napi 8 órába, Otras personas se matan a trabajar durante 8 horas al én meg día. semmi más nem csinálok, minden nap nem tudom hány embernek, van mikor egynek, van mikor 10-nek, van mikor 100-nak, de minden nap mondok marketing. Y yo no hago nada más, solo le doy la información a veces a una persona, a otras a 10, otras a 100, pero solo le explico el marketing. Azt kérdezte a gyerekem, amikor összeházasodtak és babát akartak, hogy mit kell csinálni. Mi hijo cuando se casó y tuvo un bebé me preguntó, ¿qué hay que hacer? Mondom, sokat kell szexelni. Le he dicho que hay que tener mucho sexo. Sikeres akar lenni? ¿Quieres ser exitoso? Marketing, 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 marketing. Marketing, marketing, marketing y marketing. Elmegyek egy diszkóba, Me voy a una discoteca, és táncolni akarok. quiero bailar. Oda megyek hozzá. Me acerco a la persona. Szia, drága, van kedved velem Hola, táncolni? cariño, ¿quieres bailar conmigo? Végignéz rajtam, Me mira, öreg vagyok, dice que estoy viejo, nem az ő típusa, no soy su tipo. és mondja, hogy ő neki fáj a lába. Y dice que no, que le doy los pies. De én táncolni akarok. Pero yo quiero bailar. Akkor addig megyek, míg valaki nem táncol Pues vele. entonces voy buscando quién va a bailar conmigo. Mert én táncolni akarok. Porque yo quiero bailar. És ez az üzlet ugyanez volt. Y el negocio es lo mismo. Emberek mondták, nem. Las personas me han dicho no, 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 no. És addig mentem, amíg nem találtam olyat, Iba aki azt buscando a mondta, la hogy igen. persona que me decía que sí. Oké, давай. Szemináriumra kell menni. También hay que ir a seminarios. Sehol máshol nem lehet meglátni ennek az üzletnek, hogy mi ez az üzlet. No podemos ver en ningún otro lugar de qué se Látod, trata este osztják a negocio. 13. havi fizetéseket. ¿Ves? Ahí están las pagas del mes 3. Látod? 130 000 eurós sír. ¿Ves? 130.000 euros. Mert sok pénz. Porque es mucho dinero, por eso se ha puesto... Azt a elosztjuk 12, az több mint 10 000 euró per hó, Si lo pluszba dividimos a en havi 12, fizetésen es felül. más de 10.000 euros al mes. Давай dálse. Profi start. ¿Cómo vamos a iniciar de manera profesional? Ez az ember, ez az üzlet ez az üzletet nem lehet megcsinálni pénzért. Este negocio no lo podemos hacer por dinero. Megállított engem valamelyik éjszaka egy rendőr csapat. Una noche me paró la policía, un equipo de policía. A kocsit, amivel vagyok, ezt múlt héten vettem át, El coche con el que estoy lo recogí la semana pasada és egy ilyen, Németországban a szalomba rendeltem, 4 hónapot vártam rá, lo encargué del salón que está en Alemania y estuve esperando 4 meses. para és tenerlo. nem lábon hoztam, hanem egy transference, tehát egy autómentő hozta ide a lakásomba. Y obviamente no lo he traído yo mismo, me lo ha traído una grúa a mi propia A persona. rendszám a csomagtartóba volt. La matrícula estaba dentro del maletero. Én fogtam, feltettem a rendszámot, Yo cogí, le puse la matrícula encima, jövök haza vacsorából, éjfél körül, llegué a casa de la cena más o menos a las 12 de... Bújj, a rendőr levillantott. La policía me paró con las sirenas Miért álltam meg? y he preguntado, ¿por qué me están parando? Valami nem stimmel az autóval. Algo no está bien con su coche. Mondom, no, majd ők mondják. Lo que... Ah, ahora te vamos a explicar. Előre mentek a kocsi orrához, Se acercaron al morro del coche, mondták, hogy minden stimmel. nos dijeron que todo Csak a estaba bien, rendszámot cseréljen meg. solo que tengo que intercambiar la matrícula. Mert amin voltak ezek a pecsétek, annak a hátul kell lenni. Porque nem donde elől. estaban estos sellos lo tenían que haberlo puesto en la parte trasera, no en la delantera. Jól összebarátkoztunk, Nos hicimos amigos, megkérdezték, miből van az autó, mivel foglalkozok. me preguntaron cómo he podido conseguir este coche, qué hago, a qué me dedico. Elküldtem nekik egy marketing tervet, Les mandé un plan de marketing, megköszönte a fiatalember, me dio las gracias. elmondom, hogy pontosan mit mondott. Un momento voy a decir que me dijo exactamente. The Pepe Policeman, oké. Oké. No, Pepe, nazywajca Pepe. Pepe Policeman, látod? Pepe Policeman. Azt mondja, oké, moment, azt mondta, Un hogy momento me dijo que Hi Attila,
I see the video, Hola, Tinla, he visto el vídeo. but Pero I am not interested because I have no time. no estoy interesado porque no tengo tiempo. Thank you for showing me your business Muchas gracias por haberme enseñado tu negocio. and show that. Thank you for show me your business and your incredible cars. Muchas gracias por haberme enseñado tu business y tus coches increíbles. Enjoy of your rich man life. Disfruta de tu vida de hombre rico. Kind regards. Saludos cordiales. De én ezt nem adom föl. Pero yo no me rindo. Mondtam neki, te. Yo le dije, Ez az tú, egyetlen üzleti modell, amiben szegény ember is gazdag tud lenni. este es el único modelo de negocio donde una persona que es pobre puede hacerse rica. Pár óra múlva másnap visszajött az üzenet. Al día siguiente me llegó un Oké, mensaje. megnézem még egyszer a videót. Vale, voy a volver a ver el vídeo. Erre én. Entonces yo, no, Ma én itt tartok marketing tervet. no, el día de hoy voy a hacer el Hotel, marketing. Port Alicante, bla bla bla. Y le dije la dirección. Minden 19, thank you. Délután kapok Por la tarde recibo 11:32-kor egy üzenetet. a las 11. Hi Attila, Hola, Tila. I found many information about Forever website He encontrado alguna información en la página del Forever and I resolve all my question with this. y he resuelto todas mis dudas con esto. I think this is a very good business, Pienso que este es un muy buen negocio, but pero I haven't time. no tengo tiempo. And Y- sorry, I will not go to the To the today. presentation. Lo siento, pero no voy a poder acudir. The problem is that this guy was sympathetic. El problema fue que este hombre me fue simpático. It's very nice when that. Era muy amable. Do you speak English? A little bit, Okay. yes. Na, tehát nagyon szépen írta vissza, hogy köszönjük, hogy megmutattam az üzletet és a kocsiaim. Me escribió de una manera muy cordial y muy amable de haberle mostrado mi negocio. De y mis nincs rá coches. ideje. Pero no tiene tiempo. Most, hogy mondjam neki, hogy de most azt fogom csinálni, hogy hagyom egy hétig, Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dejar una semana 2-ig, mert úgyis megyek szemináriumra o 2 Törökországba, semanas porque me voy a Turquía a un seminario. és utána meghívom egy kávéra, és megcsinálom a HTT-t. Entonces voy a invitarle a un café y le voy a empezar a explicar. Gyerekek, egy spanyol ember, nekem nincs listám, Gente, yo no tengo un listado de de españoles, nektek van. pero vosotros tenéis. Beszéljétek a spanyolt, Habláis en español. én csak meg tudom mutatni, hogy mit és hogyan kell Yo csinálni. solo puedo mostrar cómo y cómo hacerlo. Én igazából keresek 5 vonalat. Yo solo estoy buscando 5 líneas. Egy már van. Ya tengo una. 5 vonalat, soaring akarok lenni spanyolba. De nem azért, csak egyszerűen kitűztem magamnak, hogy 5 vonalat építek spanyolba. Estoy buscando 5 líneas solas en España. No por nada, sino porque es una meta que yo me he propuesto. Oké. Be kell regisztrálni minimum 2 ponttal. Hay que registrar mínimo con 2 Én puntos. megvettem az egész termékskálát. Yo compré toda la escala del producto. De jobban jársz, hogyha még veszel pluszba egy Pero te aventa kezdőcsomagot, más és az si mindig benne van a compras un kocsidban. pack de imitación y lo tienes dentro del coche. Sőt, jobban jársz, ha veszel egy néhány plusz fokrémet, dezodort például, mert ugye itt meleg van, Además, también te vale la pena si compras algunas pantas descítricas y también desodorantes. hogyha valakivel pues también személyesen calor. beszélsz, akkor figyelj, itt van 2 termék, próbáld ki. Porque si hablas con alguien de manera presencial, le puedes dar 2 productos y That is decirles, the mira, focus. pruébalos. You can use it first. Figyelj, vidd haza, próbáld ki, Toma, llévatelo a tu casa y majd pruébalos. találkozunk a hogyan tovább találkozom. Y luego vamos a encontrarnos en el meeting de cómo vamos a continuar. Ha nincs nálad pénz, majd ott kifizeted, nagy keráron adom. Csak Y si próbáld. no tienes dinero, pues luego me lo pagas, te lo doy al por mayor, solo pruébalos. Ha nem tetszik, visszaadom, Si no te gusta, me lo visszaadod, devuelves. ha tetszik, kifizeted. Y si te gusta, pues lo pagas. És akkor utána megyünk tovább. Y luego continuamos. Na, ugyanis próba nélkül, hogy lehet? Ya que sin probar algo, ¿cómo vamos a...? Ha az ember kipróbál egy terméket, akkor rögtön fogja tudni, hogy ha nekem jó, akkor jó másnak is. Si una persona prueba un producto, de manera instantánea va a saber si es bueno para mí, para otros también lo será. Nagyon érdekes a világ. El mundo es muy raro, muy peculiar. Nyilván én is a nőknek a cicéit nézegetem, Obviamente yo también le miro las tetas a las de ha mujeres, mondjuk
vagy kinyitom a izét, mondjad micsodát, a TikTokot, Por ejemplo, abro el TikTok, vagy kinyitom a micsodát, o abro, ¿cómo se llama? az Instagramot, El Instagram. hát biztos vagyok benne, na mondjuk ez jó nő, ez a feleségem, Obviamente esta es mi mujer, está muy buena. de biztos vagyok benne, hogy a harmadik, negyedik már egy cicis csaj. Pero sé que es obvio que la tercera o cuarta imagen va a ser una chica con las tetas al aire. 6, 8, 20 ezer, 80 ezer megtekintés. 6, 8, 20.000 visualizaciones. De hogy lehet valaki a semmiből multimilliómos euróba, az nem érdekel senkit. Pero ¿cómo podemos hacernos billonarios en euros? A nadie le interesa. Nem értem az embereket. No entiendo a las personas. Élik az életüket a TikTokon, meg a MikTokon, az közben nyomorultan élnek. Viven sus vidas en el TikTok y en estas cosas y viven muy mal. Látszik a konyhán 2 forint nincs a zsebükben. Se ve en la cocina que no tienen blanca. Miért kell a TikToknak élni? Hát az életet magadnak kell élni. Porque tenemos que vivir para el TikTok, la vida es para vivirla para nosotros. Oké, давай dálse. Mutasd meg a marketinget az első 2 hétben. Muestra el plan 30 de embernek. marketing a 30 personas las primeras 2 semanas. Azért, mert sok embernek, hát én azt hittem, hogy Spanyolországban 440 euró nem jelent problémát. Porque yo, por ejemplo, en España me pensaba que 420 euros no va a ser un problema para las personas. Az elmúlt évben költöttem vagy 300 000 eurót a házra, egy kis renoválás. En el último año he gastado como 300.000 euros para las reformas de la casa. Az összes szakmát meghívtam. Az összes szakmát, aki Aha. dolgozott a házamon, a klímás, a köműves, Vale. minden. He invitado a todas las personas que han trabajado, todas las profesionalidades que han estado en mi casa. He invitado al albañil, al del aire acondicionado, al electricista, a todo el mundo que ha A trabajado. főnököt is, meg a beosztottat is. También al empleado y también al A jefe. főnök nem ért rá, a beosztottnak meg nincs 440 euró. El jefe no tiene tiempo y el empleado pues no tiene dinero. Spanyolország. Y en España Nincs 440 euró. las personas no tienen 420 euros. Hogy élik emberek az életüket? ¿Cómo viven sus vidas? Nincs 440 euró arra, hogy kipróbáljon egy pár terméket. No tienen 420 euros para probar algunos Ja, hát productos. persze, elmentünk egy buliba, Obviamente nos fuimos el otro día a una fiesta. egy bárba. Nos fuimos a un bar. Te nem voltál ott, Tú no estabas allí, mert te gyerek vagy. porque eres un niño. Mondtam, hogy én fizetek. Yo Júli dije ott que yo volt. pago. Mondtam, hogy én fizetek. Yo dije, voy a pagar. És elkezdtünk inni, Empezamos a beber és táncolok Júliával, vagy y empezaba a Lena. bailar con Julia o con Lena és odajön a pincér. y se nos acercó el camarero. Hát mondom, bazd meg, kocsi, táncolok, mi a baj? Perdón, estoy bailando, ¿qué pasa? Ki kéne fizetni a számlát? Tendrías que pagar la cuenta. Mondom, milyen számlát? ¿Qué cuenta? Hát mondom, bazd meg, bulizunk. Estamos de fiesta. Már túl sok a számla, La cuenta es muy elevada. a részszámlát fizessem ki. Paga la parte parcial de la cuenta. Mondom, jó, hozzad a számlát. Vale, tráeme la cuenta. A túl sok számla 145 euró. Esa cuenta tan alta eran 140 euros. Mondom, bazd meg, nézd már rám, nem látsz bele, nem 145 euró? Mírame, ¿no ves que puedo pagar 140 euros? És akkor mondtam, tessék, itt van, és mondtam, hogy na megyünk. Bueno, entonces le di los 140 euros y le dije, toma, aquí los És tienes. akkor kérdez, nos hogy fuimos. miért megyek el? Y me preguntó, ¿por qué te vas? Hát az anyát picsájáért. Porque tu puta madre. Hát 145 eurót kifizettet vele, mikor ott táncolunk, és oda jön a táncparketra. Me hizo pagar 145 euros bailando, llegó a donde estamos bailando. Hát hol? Hát egyszerűen nem értem. No lo entendí. A táncparketre jött utána. Vino a donde Ja, estábamos és így bailando voltam detrás öltözve. mía. Y estaba Elegáns vestido volt tal cual. mindenki. Estaba muy elegante todo el mundo. Hát mondom, akkor ebbe a bárba én az életemben még egyszer. Entonces nunca más voy a ir a este bar. Elköltöm olyan helyen, ahol kinézik belőlem, hogy ki tudok fizetni Voy a 145 gastar mi eurót. dinero en otro sitio donde vean que puedo pagarlo. Na, давай, Dáša. Don't Chocolate. worry, this place closed. That's why. That's why. But you was there, yes? Yeah. It was incredible situation. Yeah. I dance with you, I think. Yeah. Hát képzeld el, hogy táncolok veled, így, táncolok veled, és jön a pince, hogy megyek már fizessem ki a pénzt, bazd.
Na mindegy, csatlakozz rá az oktatási szisztémára. Únete a nuestro sistema de estudio. Az attilagidófalvi.com oldalon az elmúlt 16 év összes szemináriumos beszédét le lehet tölteni. En la página atilaguidofalvi.com puedes descargarte los últimos seminarios de los últimos 16 años. A orosz nyelven, magyar, En ruso, spanyol nyelven español, van egy lista, hogy milyen Egy listado. személyiségfejlesztő könyveket kéne elolvasni. de libros de desarrollo personal que podrías leerte. Ez az üzlet megtanulható. Este negocio se puede aprender, es aprendido. Elmentem egyetemre, Fui a la universidad egy csomó pénzébe került apáméknak, mikor megvettem a tankönyvet. y mis padres tuvieron que gastar mucho dinero para comprar mis Itt mandatos. emberek úgy akarnak sikeresek lenni, Aquí personas quieren ser exitosas de tal nem manera megyünk szemináriumra, mert pénzbe que kerül, no vamos a seminario porque vale dinero. nem töltünk le anyagot, mert pénzbe kerül, No vamos a descargarnos ningún nem libro olvasunk porque vale könyvet, mert dinero. pénzbe No kerül. vamos a leer ningún libro porque Hogy vale fog így dinero. megváltozni az élet? Ha Y ugyanazt entonces, csinálod, ¿cómo mint va a cambiar eddig, tu vida? ha ugyanazt csinálod, mint eddig, nem tudsz sehova se jutni. Si haces lo mismo que has hecho hasta el día de hoy, no vas a cambiar Ok. y no vas a llegar a Davai. ningún sitio. És szeminárium. Y el seminario. Most 15-20 február, El Antália. 15-20 de febrero nos vamos a Antalya. 3 nap, 3 días. motiváció, tanulás, Motivación, csapatépítés, aprendizaje, team building. team building. Oké? És ennyi, és ott kell lenni. Y eso es todo, solo tienes No. que estar allí. Én köszönöm a figyelmet, Muchas gracias por su atención. ez egy egyszerű üzlet. Este es un negocio sencillo. Én büszke vagyok arra, hogy ezzel az üzlettel foglalkozom. Yo estoy muy orgulloso de ser formal de este negocio. Higgyétek el, bármelyik benzinkuton megállok, mindenütt megkérdezik, hogy mivel foglalkozom. En todas las gasolineras que paro, creedme, me preguntan qué hago. És mindenkinek el is mondom. Y se los cuento. És mindenki látja is a marketinget. Y todo el mundo ve el marketing. De a legtöbb embernek nincs erre ideje. Pero mucha gente no tiene tiempo Hát para bizony ello. gazdagnak lenni idő kell. Claro, para ser rico tenemos que invertir tiempo. Egyszer nem értem. No lo entiendo. Hát de nem szégyen, hogy azzal, hogy én azt mondom a fiatalembernek, hogy figyelj, használd ezt, Pero no parece una vergüenza que yo le digo, por ejemplo, al chico, utiliza esto és ebből millió eurókat lehet keresni. y puedes ganar millones de euros. Más meg szegény, Y otras personas son pobres itt a portán dolgozik napi 8 órát. y trabajan aquí en la conserjería más de 8 horas. Korán kell, Se despiertan temprano, későn fekszik, se acuesta tarde, kevés pénzt keres, gana muy poco dinero. és nem szereti a munkáját. Y no le gusta su Me trabajo fáradt. porque está cansado. Én meg ezt imádom. A mí me encanta mi Fáradtnak trabajo. látszom? ¿Parezco cansado? Nem, No, imádom. me encanta. Miért? Mert vannak olyan emberek, akik megváltoztatták vele az életet. Porque hay personas que han cambiado su vida con este trabajo. Semmi más nem számít nekem. No me importa nada más de Csak esto. azok az emberek, akik megváltoztatták az életüket. Solo a las personas que han hecho este cambio. Te hány embernek változtattad már meg az életét? ¿Tú a cuántas personas le has hecho cambiar su vida? Nagy dolog, ez hidd el. Es algo muy grande. Jó, de ez egy nagyon nagy dolog. Que es una cosa muy grande. Amikor emberek úgy gondolnak rád, hogy hálásak azért, hogy elhoztad az életükbe ezt az üzletet. Cuando personas te agradecen el haberles traído a este negocio. És nyilván ez a kevesebb, Esto es lo de menos, obviamente. mert az összes többi azt mondja, hogy Porque el resto dice, va, de mégis emberek más életet élnek, mint például Léna, vagy akár, vagy pero hay personas que viven Irina, otras vagy vidas diferentes Julia. a las que vive Julia, Elena. szerintem nemes dolog más emberek életét jobbá tenni. Yo creo que es de persona humilde cambiar y hacerle una mejor vida a las demás personas. Nem beszélve arról, hogy jobb a termékek. Sin hablar de que los productos son muy buenos. Most is, 5 órakor megborotválkoztam. A las 5 me afeité. Hol van? Nincsen arctej nincs. Hozz le No brit hay tenyetú? leche facial. Oké, nem baj. No pasa nada. Bekentem magam az arctejjel. Me unté la leche facial. Oké. Bekentem magam dezodorra. Me puse el desodorante. Figyeltem, hogy össze ne kenje. Oké? Áhá! A legjobb gyerekek, a legjobb. Es lo mejor, chicos, es lo mejor que hay. A tulajdonos Rex Moon egy óriási tehát imádta a nőket. ¿Dónde que tú lees? A tulajdonos. Nem, az Forever tulajdonosa. El dueño del Forever
Y le encanta a las mujeres, le encanta esto. Amikor a feleségemet átöleltem, mindig úgy öleltem meg, hogy egy picit a melléhez érjen, de csak picit. Cuando abrazaba a mi mujer siempre le rozaba un poquito la teta, pero solo un poquito. Imádta a nőket, Le encantaban és las borzasztó mujeres, hiú volt. pero era una persona pues que iba detrás. És azt mondta a vegyészeknek, hogy olyan arctejet csináljatok, hogy az arcom olyan legyen, mint a baba arca. Le dijo a los químicos que hicieron esta leche facial que quiero que la piel de mi cara también sea como la de un Oké, bebé. bekentem magam dezodorra. Me puse mi desodorante, Hogy van? Hol van a fogmosás? Fogat mostam. me cepillé los dientes. Mit csináltam még? ¿Qué más hice? Shampoo. Sampon nem. No. Sampon nem. Ja, szappan. Me puse el jabón. Avokádó. Ki avokádó? Avokádó. Aguacate. Muy bueno. Olyan krémes, Es hapszis, muy sege. cremoso. Ó, de. Tiene mucha Imádom, excusa. Me imádom. encanta. Most gyerekek, ezt miért ne kínálnám jó szívvel a fiatalembernek? Entonces, ¿por qué no le podría brindar esto a las personas? Amikor én imádom ezeket. Cuando a mí me encantan estos productos. Ráadásul ő ugyanannyiért fogja venni a 2 pont után, amennyiért én. Y esta persona lo va a comprar por el mismo precio que yo. És Que vélhetően todos los ugyanannyit, hogy mondjam, és ugyanannyi örömet fog neki okozni ez a termék, mint nekem. Y le va a dar la misma felicidad que a mí este producto. Miért nem lehet ezt felvállalni? ¿Por qué no podemos hacerlo? Ilyen egyszerű. Es muy sencillo. Ja? Body. És akkor hogy kezdtem a napot? ¿Y cómo empecé mi día? Reggel felkelek, fürdőszoba után, Me despierto después de ir al baño, felrázom, lo agito, ezt kivontom, lo abro, Artixi, Artistic, mindegy. da igual. Beveszek 4 Artixit, Me tomo 4 Artistics. de Artixi, Argi kell az is. Várjál, ez is kell. Mindegy, nincs Artixi. Oké, Eszter, várjál, Eszter, Cardiohead, no? Na mindegy. Reggel felkelek, ezt megrázom, Me despierto por las mañanas, agisto és esto, le kell inni belőle valamennyit, hogy beleférjen az Argi, meg a Cardiohead. y hay que beber un poquito para poner el Argi dentro y el Cardio Gel. Oké, beletöltöm, Lo meto, vuelvo a megrázom, agitar és megiszom. y me lo bebo. Nem egyszerre, No a la vez, de una. megyek, megnézem az e-mailjeimet, Voy, reviso mis correos. boldog születésnapot kívánok a Facebookon, Felicito a las personas de cumpleaños en el Facebook. és közben megiszom. Y mientras tanto me lo bebo. Így indul. Así es como empieza el día. Meg természetesen fogkrémmel, meg szappannal, meg Y tusfürdő, obviamente meg con minden. pasta dental, Olyan, az új jabón. tusfürdő, te. Ezzel megmosod a tested, Con esto te lavas el cuerpo még az reggel az ágyneműn is, ugye? y a la Most. mañana al despertarte el olor se queda impregnado dentro de las sábanas. Bizony. Tehát egyszerűen vannak tehát én imádom a termékeket, kész. Es que a mí me encantan estos productos y ya, no hay más. Imádok, hogy emberek pénzt keresnek, Me encanta que la gente gane dinero meg azt is, hogy én is. y también que yo también lo haga. Ennyi. Y Na, eso es oké. todo. Köszi a figyelmet, Muchas gracias por su jó atención. éjszakát mindenkinek. Buenas noches a todos. Oké, köszönöm szépen. Muchas gracias. Na, ennyi volt. Victoria. Good very much. Translated, good? Muy rápida. Na, ennyi. Ráпида traductora. Pero tiene que registrarlo para saber más sobre los productos. Ah, vale. Mit mondod? Be kell regisztrálnom, hogy többet tudjatok a termékekről. Hogy gyorsan tolmácsok, de nekem is regisztrálnom kell.